siphambi kaNkulunkulu ongakhethi ibala lomuntu. Siphambi kaNkulunkulu owathi ehleze entabeni zasentabazwe efikelwa izwi lokuthi akekho eze kuleli izwe lakithenaya. Wanawa angizi kwase kupingani zakhe wapelwa ngoba wayetshela ukuthi kunabantu abayizoni efuna uhambe yobabhuqula ibongozi. Njalo wasonke sikuthele lapha ushembe usitande ngoba thina besiyizoni. Kwase yasimema ngabanye ukuthi asize sizokufaka le mfundo. Kungaba yishwa phambi kwethu uma omunye nomunye anekela omunye anekela isono sakhe ngoba yena usengcwele phambi kaShembe. Bengaba yishwa ukuthi sonke njengoba silapha sizoyinengela uNkulunkulu ayithethele eNazaretha esho lapha eshaleni sakhe ezinganenga maNazaretha ngegama lenkosi yethu uJehova ukuthi bengaba kumbi ukuthi sesinengwe kangaka komuntu osabheka omunye eceleni ukuthi unjani akhona ukuyibheka yena. Ngenina nabazali bami bengixoxela ngoba ngibe nenkatha noma ngabe nginezono engakanani kodwa ngibe nenkatha abazali bami basibona isiqu sesibili uma ekhuluma intombi endala ikhuluma ukuthi yake yakhuluma ingumahlombe emzini wasePhameni yathi ngithe kuphuma ngishona esibayeni ithi ngifike indoda ihlezi kugcwele umquba kuyo ekhanda uthi ngayibheka le ndoda ngithe uma ngiyibheka ngiyibusisa kanti baba uthi yose ngimbuza ubaba ukuthi baba wahlala emqubeni ngoba wasabheka egumbini lihle indaba uhlale emqubeni kangaka ithi mayikhuluma indamshathi neyokubahilela ithi mntanami ngibuyile ithi ngitheme ngena emzini wasePhameni ithi ngaye ekamsuthini ithi ngafika kuyo ngafika ngayitholi indawo. Uthi ngalo mama ngithi ngiyofuna indawo kubo enhlizweni zabo ithi angizange ngayitholi indawo ithi emakhosazaneni ngiyile angithandi ngiyitholi indawo. Uthi ayisiyabuza uthi Nkosi kudala yini ngokuthena labantwana bakho bangcwele labantwana ubabize ngokuthi abantwana bangcwele uthi inkinga engiyifika kona ngibafika besanenzondo. Uthi bafike behleze esontweni basabengolana kancinenyathi ukuthi ubani efuneka simkhiphe esontweni noma ubani akafanele ukwenza konke lokho okwenziwayo kodwa babekhuluma phambi kwakho bezonikela etafuleni angikhethi inikele yabo ukuthi wena wenza esozisini. Bengenzeka mhlawumbe khona maziyo ukuthi uzalelwe ekhaya mhlawumbe akazaleliwe emshadweni khona lokhu kuba khona kwakhe kuwubuza uNkulunkulu ngoba kube bethanda uNkulunkulu angabibikho noma ingahlali leyo ngane ebedeka kuphume. Sineshwa lesonto eluleka abantu abasha eluleka abafowethu nabafikayo nabazali besontweni ngaphansi ukululeka abafikayo esontweni ukuthi ukushinga phela ensuke nabo lapho kusakhona izimiso ezadeni nalesontweni ngoba kuyihlazo kabithi inkonzo iphakathi umuntu mayisethi ongifuna uzokuthola ngaphandle kuze sibambane ngezandla kushuthi wena inhliziyo yakho ayakashili izinto owakuzenza ngaphandle inhliziyo yakho izakhumbula ngaphandle wena uzafanele ukulela emalini. Sonuleka bafowethu ukuthi angathi ngasiza ukushiya bethu sikushiye manje sibambisile sikushiye sikhonze umshebe
ngokushembe kudinga into ezinhlelo okuzi silapha namhlanje kaphe kuzulu njengoba silapha sizokwazi umsebenzi kaShembe kwakungangaza kuthiwa umsebenzi wengane lona mhlawumbe uthasiye umntwana mhlawumbe uthasiye umntwana ngike ngakhuluma ngotshwala enhlumeni ngizamcela ngaphandle imfihlo ngathi usuphelelwe inkonzo endwendini wasukuma utshwala ngithena bafowethu unina ngathi sasisejudiya inkosi ikhuluma yakhuluma ney'nsizwa yathi wey'nsizwa ihambapho yathi yini ngakhizi nina yathi baba bakhabanya hayi thina sodisile iy'ngane zabantu kodwa ngiyethile ngisho imizini bafowethu ukuthi asingakhokhi igama laShembe asingakhokhi bafowethu noma kuhlula ngiyazi bafowethu isikhathi esikuzo